Hadin lai pus nem jong ke Jylla nanti jong ke Chakri ha ke puli piti ke nong tliu secondary school layo ke yeng buling batamai. Lapli ya ke ni ke yeng school ha ke Jylang ke belalong ha ke pelau jong ke tege school ha ke Judan lang ulampang ke Jylau badai ru ameli ke mairang konsensi ubolong ru kumukong san u menteri ke tanah puli puti ke sorkar Jylau ba alak meremboy ba tilingwa deputy commissioner ke West Kasil district ke officer ke mairang civil subdivision ba di krau kupar laurin yang sordar ke senong nong tliu ki bor pnia school ba kentup yo ba u kurba presiden ke SMC ba ikhongji headmaster kinong hikai ki kena school bat kiwe haba ajingkran ha katai ke Jylang usumbut kongsan ubandai ru menteri ke puli puti ba lakamen uloang ba sorkar Jylla kalabu ikathong ban penbyang penbet iki school wa primary ha keleng ke Jylla nolor ki khandai tili ki college ki ban siu tulop no da sorkar Jylla uloang ru ba na kaleng sorkar klasim ya karai ban penbha iki school wa primary kumba aspa tili ha kamang tingka ke bolong sophau lak kawai hari bertasnem ka sorkar ka lakmi namar chibot di school sorkar kilong ibambit ibambiang deta kadaw ka sorkar kalaray bat snat mai arspa di school kumbasaw fulak kaway LP school di government LP school barok kaski kanega register namun tadi Common College ke sorkar ke resumption yang ke Bakmarang Kabinet Nagar Kastora Bakshna yang di building di Babian sebagai haduh kita di Common College ke sorkar ke lanjut Bakshna yang di building Mentara College Popo Tarkma Bak tangkat nur pandek yang College Popo Tarkma harusnya ada apuan ke sorkar kanlah menteri yang engineering college Port Shillong yang college of architecture hapoh kurang balai ke sorkar ke perkhat ke kini kalau badai bagi kena skul ke banyo yang Allah bandai kuli uba med baling do ameli kamairang konsensi ubadai ru lampang ke yeng dabar thawai ka Jylla ulapan paw ya ka jingai ku blai ya ka sorkar Jylang ba ka puli puti ba ka thainang thliu klayo ban sakhi ya ka nekasngi ya ka jingpli ya ka yeng school thamai ya ka bala seng house nem se ja khandai spa khanai puai ya ka bala te ya ka mangtingka jang ka supporting human capital development bala krishan da ka Asian Development Bank uba med ba ulai thuru ba khnang ban kentiu ya ka puli puti ka sorkar Jylla klapan khre ru banwanra ya ka community college Hatirot Singh Memorial College mairang ula angnu ru ba puli hak by day but ka subject science kinrung haki higher secondary school chongathan ulo ongru dak bakado ba ki lanjing puli bo per la dak don haki chaka ba ki thainong kondong kinlong ka jumun toy ka bakrawi ki samla puli deng ai play apo ba Jylla tu ni bedai ka pau ka de mau atrai the way that the college ki ba na kare ka sorkar ka chip but ai no di Jylla agak ba ka tu yong ka community college kadai to ka Hatirot Singh Memorial College sampai Mombela. Kalau Kuwait College berada bah, bat kedengkam banjo yang Jylla nak kalian sorkar. Dan kalian juga berpau ya kali kebetulan bahwa nak kalian tu bila tu yang ada college nak kebetulan ai Jylla. Nesku tu pun nak kalian ke sorkar. Kadon kebetulan bat ai di Science Street, high secondary school. Na paghay high secondary school bujo may naman ba ang asuto ba ka financial position ng state kablong ka ba haduh kata ka balabit na biyak pa kinadot kami ang magbisar ni ipagtrabaho pa kanila dok kathayan ni kadot kang group manyo sa Science Street haka ba day ba tuna ng mga dok kathayan pero kaway tunang ba kanong pura haka ba day di street ko kaya yung ka puli puti